Well, is mis mór butcher agus me se a jóra seo Jim Nippers GKing le mar nach goúd. Ha an novel seo a cósta scas go sin na féin sealaigh da choirsnach Gaelic fioin an na Ballamód san sin choirsnach an na néist goteach. Hanna character in na cótaúm si ma feedingach an na dói hatá cára godal étar na character in cuteach agus cára carnátara hán an na Gaelic ach chana tú go raibh cára go ma feedingach a bhí godal étar dí si go bhfuil Gaelic cuteach. Chóirsteir in léimne sin táiseach na a bhami i dna céim an na Gaelic an nó ag waschu agus ha mí tíide chun na jóratha seo gan ríhuiir san cuteach stalm sa bhí tíide go jóirichin agus se seo in hiad jór Gaelic sa chaléimne sé gan ríhuiir san bhálinn go móda ha scéal go matarinach gan agus cevitar an go ma feed an cuteach so bhálinn seo.